Siyabonga Simatseko. Bengicela ukuthatha leli thuba nginivusele abantu abadala. Ngiyajabula kakhulu ukuthi kuleli langa lanamuhla nibe nalokukhetha ukuthi nitawubona ngifika ngala ngesicelo sakithi epulazini. Cabanga ukuthi kulokhu nje kulima kugcwele ngala nangala. Lokho ukuthi kuleli langa lanamuhla leli bese ngiyakhetha ukuthi ngiminite kuyini la epulazini. Thank you so much kuloko, siyabonga kakhulu. Ngicela ukuthatha leli thuba ngibonga kakhulu all the work lenizama ngawo naleli ndawo nangichubeka ngako. Ngicubeka ukuzama ngako. Ngibonga kakhulu Mr. Matsebula. He's been there since langa lami lokuqala ngiqala kutawufaka kutawungena la kuleli hlelo lahamba kubuya. Bangaqambe manga ukuthi Mr. Matsebula khona langa la hlala khona nje athi yilona khohlwa ngaye sikhohlwe ngaye noma. He's been there every day. Ngithi angithathe le thuba ngitambonga kakhulu he's been there since the past 4 years. Ngicale isizini ya 2023 kulima. Ngicale ngama hectare anganga 15 hectares to 20 hectares manginga process. It wasn't a good season because now keep my tons around 43 tons. And I keep on the first season. Imali bengibolekile mangikhulula bengiboleke 112,000. Ngakhona ukuvuna ngabuyele emuva ngayo faka phinzi isikhwama sami. Ngabuya on the next season ya 2023-2024 ngalima ama hectare anganga 25 to 30 hectares. Lengamlima ngakhona ukukhiqida about 109 tons. Lengakhona ukukhiqida nakhona sikhwameni ngaboleka imali enganga 249,000. Ngakhona ukuvuna ngaphinza ngiyibuyisa back. Yathi season ya 2024-2025 ngalima ama hectares la 45 to 50 hectares. Ngakhona ukukhipha isivuno lesinganga 258 tons, which is in the season lesibuya kiyo. Khona bengiboleka imali enganga 350,000. Yes, so kule season lesikiyo ngikhonile kulima ama hectares la average around 75 hectares. Sivuno sisenga kangeke kiso nasi sisemasimini. Imali ngikhonile ukuyiboleka it's around 442,000. Yes, yale season le. Ngitawuthanda lokwendlulisa nekubonga kakhulu. It's been a very tough journey. Sisebenzile sazama le njengoba nibuka lapho khona kuqala kwami ngicale khona ngicale phansi ma hectare yakhula njalo ngama season. I do have a dream ukuthi ka NMC there's a season ngitawu deliver khona nothing less than 1,000 tons. Yeah, that's actually the main goal manje lekhona. Kuthi kanjani nako konke but Mr. Matsebula khona ibeka khona manje ubeka inzalo ukuthi akufuni sichubeke silima amasimi lamanye. Ngathi lenzaba libeka ithinza vele it's actually part of the plans ami. My plans ami athi ambile siyafuna amasimi left and right, but we can actually produce more yield khona la. Which is true. Mina la plazini ngicale ngaproduce kulo 43 tons engamkhipha nga-average khona average about 2.5 tons to 3 tons per hectare. But season lengibuya kiyo the hectares lengikhonile average khona about 6.5 tons. Ofish kuloko akusindvo lo utawuvuka uyende. There's a lot of work lengikhonile kuyenda through kuze ngitakhona ngisuke kubo 2.5 tons near 6 tons per hectare. And there is a possibility of produce about 12 tons per hectare. Kufaka inzaba ukuthi some of the hectares mangabe sinemifula
singayenda leyo amaplanzi sifake emadamu sizamele ukufaka emanti. Isicelo sami nje ngisengafikile engingacela khona ngidaze bese sengiyasikhohlwa. Ngicabanga ukuthi laba khona namuhla masikhuluma ngenzakalo yemali, ngicabanga ukuthi kuleli live lesililo le work leli enkulu engathi ngike ngayibona emaphepheni kuhlale kukhulunywa ngemandamu nangemali ukuthi kufakwe emadamu kuphi nawo. Bengicela kakhulu ukuthi ithuba lokukhulu bangabazela ukuthi mangake ngithole nje lithuba nami kutawuvela mhlambe moya atawubuka ukuthi lama-plans ami lengasho ukuthi idamu ngalibeka lana manje ngawathola la kanjani ukuthi yinto lebe ngitawukhona ukuthi kusasa mhlambe bengingana ngikhona ukuthi bengingayenda, of which is a dream yaloku producer the more tons. Ngiyabekisa nje kunema-hectare engiwatholile ebhek ngihlanyela about 35 ama-hectare. It is possible ukuthi le yield lengiyithole le ngingayikhipha yonke ngisengaphumi ngiyele ngide ayikhipha khona plazini kulo 40 hectares leli ngilimile ngala. It's possible ngokuthi mangachubeka ngale ndlela engiye ngifake emanti nginisele magnet-drought ngikhona nalokusela. Bengicela kuthatha leli thuba ngibonga kakhulu. Hamba ubuye isikhwama sakhe ngabe le ngikhona khona nyalo ngicabanga ukuthi ngabe we've tried ama-banks sesingconcothile mina sengile kangcono in the farming bese ngiyendile isikhathi esithi imali yokulima sengiya more than 3 times akwendeki lutho. So sikhwama lengicishe lengathi lesithi masifika kimi kwaba sikhwama lengithi lesi ngifuna lokhu sibamba kahle isibambe with both hands because ngiyabona ukuthi kusasa sikhwama lengisitaba ngiso lengitawuvuka kusasa sengithi yathi ngaze ngakhula ngalima kangaka because of isikhwama sakahamba ubuye kude lesini kude there is no other financial institution lengayikhomba ithi nayi ngaphandle kwalesikhwama sakahamba ubuye. So ngithatha leli thuba leli ngitawubonga kakhulu. Ngeke ngathi ukuthi ngicela kuphi ukubonga ngicela kuphi ngicela nje lokubonga nonke kakhulu ngalesikhwama kulabo abasebenza emalini nalabo abasebenza masifake isicelo labasayina ke ma-voucher nako konke nje ngibonga kakhulu. It's been a journey sikhwama sengiside kakhulu kude and nakusasa kube kwafika lapho khona isikhathi kuthiwa le technical status sethi lokhu nje kuphela bebasinethe 3 years. Ngavela ngasho ngizomathebula ngathi kude inkinga ngizomathebula but isho ukuthi iplaza ngifuna kwenze bese seliyalo kunje kuhlala bese seliyahlala sakhona ukusebenza. Lo munye ngenteka utata ubuthi othileni phela ngoba naku so uyasebenza. There's a lot of things leti khona ngicabanga ukuthi nale ngoba the main goal le live lonke is ukuthi sitawukhipha kudla live litawukhona kudla. Lokudla ngeke sikhona ukukhipha ukuthi hamba ubuye usiniketa imali yokuthenga bomanyolo nabomakhabe. Lokudla kutawukhiqidwa ukuthi sirent amaplazi sithenge idigulumba sithenga le equipment le right ukuthi sikhicide. It's not just ukuthi kudiloli yase whatsoever lesithenga khona yatawudeliver manyolo. There is a lot even more. Ngingasho ukuthi lela sinetha kona hamba ubuye kuncane noma kunjani but ngizama lokufaka that lokhu nje picture ukuthi there is actually more kulo lokukhona ukuze sitawukhona lokukhicida. Ngekuthemba nangekubuka hamba ubuye ngendlela hamba ngayo if kusasa utaqhubeka ukuhamba ngendlela okuhamba ngayo ngiyethemba ukuthi utawufika la ubona khona ukuthi ayino nalo lokunye singachubeka sizame ukuthi kufaka igulumba bayakhala belini ebhange uyayifaka imali usinako ngivumile ngicela sigulumba bakutshela ukuthi isigulumba leso uthi asibhadala kanjani monthly. Inkinga ebesibala ukuthi bafuna uyibhadala futhi sibhadale monthly but isigulumba sisebenza ngesizini usifake so sesengakuvumi most ukuthi uyalima mawuceda kulima uvune bese usuyathengisa suyobhadala. Of which into lekhona lezizamile ngayo kuphila ngayo sisolo silima. Since the past seasons mina ke ngathi noma ngingathi ngibe fortunate noma ngibe unfortunate isizivalo ukuthi sesiyacakana but mina ngicale ngide lutho ngide sigulumba lesikhona esetaleni kune-40 lelapha lengalengento bese etaleni ebhakela difa lena konke ongazama lo kuhlanganisa
Labanye bavame bathi lokhu sifanele ngiyangithanza kupheni abasingakuthanzanga vele ngilele ngithi awukholelwa kiyo ukuthi ungayithola into etaleni ngiyayati ibona into engayivusa etaleni yakhona ukusebenza. So nalesi group ngasivuza etaleni ngesiplantile sidonsa iplanta saplanta 75 amahektha. Ungasibuka sibuka kasothi njani. Injini siyababa hydraulics onke ku right ngakusevisa. Mawusibuka ngemehlo but utasijaja. Of which mina ngisebenze ngalokho sebenza nomsebenzi. So ngicale ngaso nginganalutho konke lenikubona la ngendla lapha ebaleni. Ngemathulusi langikhonele kwathenga since le season ya 2022 to 2023 mangicala ngasikhoma sami. Ngithi mangivuna ngaleyo season ngithenge ngalokho ngithenge ngakunye ngabona. Angathi ngicabanga ukuthi manganibalela nje to have a picture. Lapha langikhonele ukuthola ngene-Discaro. It's a hydraulic Discaro yala John Deere lematini lang-24. Ngikhonele ngayithanga lesiphahlane yangicosta around 120,000. Kune-Reaper lekhona lena 5 tooth lengikhonele ukuyithenga nayo ngayithenga as a second hand almost automatic ma second hand. Ngayithola nayo i-Reaper nga-35,000. Kune-planter yala John Deere i-4 ikhona nayo ngale ngenhla nayo ngayithola nga-125,000. Kunesigulumba sakanye Holland nasiya lesihlahla ngale ngicela kusithenga naso ngamkhipha 436,000. Kune-spreader lesifaka amathabela naso ngikhonele kusithenga ngafuna ukukhipha 27,000. Mangihlanganisa le mali ngansini nayo leyo picture ukuthi ihlangana kuthumani. It's actually so ngeke ngizama kuletha lesithombe sokuthi nangaloku utimelela akusinto lesakhona lengakhona lokunanginda manje namanje ngoba lamathulusi kude manje sisede kahle. Kufunakala amathulusi ukuthi sikhonele ukwenta lo msebenzi. It's not in the next season, it's not in the next 2 seasons, it's actually a long journey. It's actually a long journey, but the main picture lekhona la kulelo sikwendako indlela le embili ngiyayina ngibona ikhona. Sikhwama sizamile ukungisita kakhulu siyachubeka ukungisita ngisene hope lenkulu ngaso sikhwama nakuleli langa lenifike ngalo namuhla ukuthi sikhwama sitachubeka singisite. Angathi noma sengilule kakhulu sathatha nama questions engawukubuza. Cha no akululi kakhulu.